Kumshi benta banken mau burom, ya kasngi balayo eka district Ribhoi, bat ya kasngi jong kami Mariang, ke office Range Forest Officer kerdam kulai Social Forestry Range, haga jingtre rengkat bat ka Ribhoi Dorbar, bat ka Ribhoi District Sports Association, kala yo ben rakhe kerpang ya kasngi World Environment Day, bat kumjuk ru ya ka Ribhoi District Foundation Day, ke bade haga Sauturik Jeliu ya ka bala penlong menta kasngi haboi rembong blok. Hagani kasngi lawan ban nia don rengkat lang da ubak biling do MFS Divisional Forest Officer North Khasi Hills Social Forestry Division kong Iban Rihun Kharbi Q Additional Program Officer MGNRE GA RB Shadap Presiden Ribhoi Dorbar, GS Shadap Secretary Ribhoi Dorbar, haringkat ki weipat ki riurang ba ki officer bat ki school na ki tany umroi. Na kaliang ki nong penya ya ka program, kila yoru ban penlong ye ka jing kop tho essay, jing kop drawing, bat ka jing kop painting ha ki singi ki belalej. Bat lawan benishim benta hadu nyau teli ki school na ka tany bhoi rembong. Ha ka singi kum ka dak ka jing ai mensim ya ki balayo sam ya ki khusnam, sheki nong job ha ki jing ko baper ha ka bawai jong ka program kum kadak banno sinyang syaka me Mariang layo bantungi gitin riding hamadan kur kalang. La celebrate eka life totally isnam tangba I'm very sure pada pedeng jumpi ki kena school ki babo na pi 4 som lakha life house nam swa tingi don bok sibone ni hab ong kublai syajar ngo ya district administration lingba jong DC Sir Arpit Upadia ubala kloy ubala kemen bat ubala le ro dari jing ngohon ban celebrate ya ka jingyo ya ka district Ribhoi halaki jong ki blok kade kesin ke beringkong hadian life wisdom bama pi gi kna pios go ya kata ka Ribhoi district bama pi gi kna school ba ye pitip kumdong yo ya ka hado menta ki babon wat na pedeng gino hikai ro with due respect ni kasyukut no bagi Ribhoi kalau dari Ribhoi district ke headquarter ke dana nongpo ki office bro ki dana nongpo bat ke jingtrikam kaya Ribhoi district tangkata tegane gede ke golden opportunity na kata jompi baro ba pintip pate kumdong hiyo menolayo bat paling hiyo. So we have to go back to the year 1992. Kadai ka Sauturik Jongjun Syajar Kendai Spak Kendai Puan Hapo ke Jinglong Ngidon ka District Demand Committee ha ke Jinglong Chairman Jong Iba Jadi Rembai Bomdon Show agane ke partai Secretary ba Rang Kensai Makdo ha ke tuka por ubalong MDC ngadang mut pindia don lang imdon agane ke por nang tay pa RB Shadap Ridon na kata komiti Babu FS Lapang ibom don syok pertai Ridon na kata komiti but nga hapan penon kami kene kentin ayo yo play bahaka right timing in 1992 haka jinglong chief minister ka ningkong haka jingbat chief minister ningkong first time jong Dr. Didi Lapang ni tenro ya kene bat lagran ya Ribhoi kum kawai na ke district wala ke babon na pi mio isu pi me kendo syo ya Dr. Didi Lapang idang don hadu mentah tengah syu kwa ban kerbat yang ilang baro na ke benta jong ne ratba ubalawanra ya ke Ribhoi district tongin ai ke jing tap keti ke macam kamne bi hamne daki post nem daki spas nem kamne ne kam kala sport kam kala kendo right it gets broken down kapra kasran mo kasran bare kalaman shran yan ya ka ba bentang itip bagi cukor ka microplastic mo kapun sini ka kendo ke bon bare hi plastic ki poise bitem ki toj ki nala em
Nanala ki poi seki wadut. Na wadut ki poi seki wa ba. Na wa ba ki poi seki duriau. Hing baro ini di plastik ki bagi ini. Kapoi kan sapoi seduriau. Dalam apa duriau ke jayu? Duriau itu kalau ada minta ke plastik sup, belum ke sup. Kau duriau baru di plastik kan? Kialang. Apa duriau kan? Kaheh kata ke plastik sup ke bagi orang kan? Plastik island. Kaheh adu kata kan bah? Kung kari Texas, kari Indonesia kalau kaheh kata ke plastik sup ke bagi orang, kaheh adu kata. Mo kaheh bah? Tiga jayu. Kakta eki dok penak bedang di life forms baru bedang apa duriau ki kita eki ki bon ki ru ki ba ya bo millions of fishes have died, millions of other aquatic life forms have been affected because of this plastic. Tan amneru kita ki microplastic ka bani orang kila ada mentah kila alam ba kadan hakal air ka bani ring sim haka ka bani di but what hadu haka bam ka bam ada plastik. Haki dikotna lalap ki plastik, dikotna jungi. Ki lungs, ki spleen, ki liver, kidney, ada microplastic. Kita ika koi ka kia jungiru. Kena mar kata ka United Nation General Assembly kala rai ba mentau usnem ka team jaka World Environment Day ka day kini solution to big plastic pollution. Ni apa khat dangin berkat nangdam solution. Solution dia betul. Solution dia kumno din beat ka plastic pollution. Ka solution day mangihi ka syong hangihi daka bangi puduna ban penan kami kini plastik lani ki plastik ki bagi ladan hayen i reuse biang keng ki penan kam biang ha bangi litik do nang litik mo litik do kha nang litik kanu kan tiar na yo nolor kata gilaru ban penan kam no ki plah ho angat te bon na pleng jobi ya penan kam plah ya pemateng teng ki klep ya namar ba yim chupoy perkat mo to dal yo la yo be plastik lele hendak pi perkat ka tu ke plastik pi wara asien pi perche pi ise ke tu plastik pi tem ka poise kata la itu pian ka poy halenti surok sekian lada pia berpatah dan ini lada pi ber ada dustbin ka poisa sik marten ya selantel